no onim se Russia ni bi kra ba hakọ enya chire o ama na sam kra da paso a ye di hu nkomo na they are very common o epa owutimi hia obi ye beto aba na abato no mo se ye beto ndabe assembly members abato na ye dabe ya ozo obi tv buza se ene dabe obi say na awari for the kra na awro obem de ukrukro ti okro nim se obem osola na pa na ene wo se bedi fufu na se bedi bayire one anniversary kra na refi ai obirbo nana no wo se maami bi odi konkonsa na wadi konkonsa kopie ama fedi wa baba gina ne dan no wonim say ne dan na hana ne curtain say fi say wadi amabi aka no wadi edi wono wono konkonsa hana ne curtain so asini say curtains we so ama me we know that no wona enim na agina no sa eji eya na ye use Ghana today na at least tie bi na ye mie bi wani na bibia e bi te say AU endorses President Mohammed's resolution for reparative justice obo say ma bi tia wo say we ne beto aduane am madi agosi agoma me ho ewe better be do me school fees who I was there. Government begins state land reforms. Me life be by cramming to me to I. Nanso ya na ye. Eye say we be hunu de ekoso nte sa ebe hadwene. Eti ya ba de ne aba ye bebie wani wo ho. Eti me wo daily graphic de obokrata no wo ha sei. E na face so adwo ampacho wo so de ne da woni manopai. Daily guide ewa ha and a daily post. Okay. And Oheneyere Aburuatia. The Ghanaian Times, the Obokrata to Yanim Hasenum Nafin, so the Chronicle. Oh, no, so bless and there were my first Chronicles and on no emuno ye nasem free. Chapter 28, verse 20. And one will say, can First Chronicles, chapter 28, verse 20. Oh, okay. Any why Beckinka. May Chapam Dada and pay. LPM Odema me who answer or the newspaper there na mama to be man so na makai no me share news na see am say LPM we there enye we ya wa bla no no and me who na no pa am say bla na dan wani ai ko say osumani kum nyame be kire enti yeda 21st clinic ase sanso yeda Hajia special local foods yeda kasa natural mineral water and then watch ye that time her bam mixture drono end point to homeopathy a wofa homeopathy so say yare no wo mo na ebuama ye de obokrata moboso no aba enti eni abeda formation say na me the daily graphic no aba wo she daily graphic ani mo yima no boni story a watch de abeto government begins state lands reforms prospective owners to make 70% upfront payment of market value it way Ministry of Lands and Natural Resources wo mo so wo de o my Ghana yen sanse ho hyehyeye no wo mo be hyehyemra na e wo ho no ye be se dane mu kakra na etimi aboa ama baby esese ye de to no ye de ato na infranto ne titru Public Land Protection Tax Force bi e ba be ye adwuma e de afa ho na enkoba se obi asore ya wo se aban asase watam wo de aye bibi e na se mpo asase ne kura na se wo to a 70% upfront payment market value no and a ubetua de afa wonti FOSA Lands Commission internal processes for public land allocation no and udwumadi ne ba ye se be enkoba se aban sase ne aban ye japade no na nipa bia fa se boa kwanso na akwa akodi wo munsa na afi wo mo enya ho hwe ho nkomo na wa na sa ekodi baabi na bre bi so aban pa sase ne de ye na ade na ne nsentimi anka ni nyina ye haw ene abundie kese pampanifo e de atodwa na adwoa ne Oheneyere awudome ani wosu amusie ne se waye mawo baby esie nipa no na ne obi wo ho no owu obekwan o mo de ne be akọhyen say esie ade na okay say ho nso say de o maye ho no osi cemetery no obesan esie ebiom enti baby ti say ye ho no si say o ma ba ne say ubesie obi ayenye engravement no ai si subiem because ade no
Adwoa nipa no wawu wo mu se ye pese ye nkai dum bi na ye de kai no but agin sase how long the betimi ama awufu agin sase na ate asefo nya ba bi ntena wo mu se ye nyina daache ye nyina ye bekọ bi ho de abusie ne de bire bi beso ye nyina bible no kura kasa tent we ye beja ato ha ba nipa wu a we na ewu ba wo honhom ne de besan kwa awurade ho eti bi beso ye nya 200 years kura ha hene ye bekọ aha eti bire bi beso ye nyina ye bekọ but I say ye in such a way say wo se nkai dum e be se kan ebi mu de ye sidan asisi o say wo hwe osu cemetery ha ebi de pa ebi o kura flat mu flat mu ani ye si de ama efuna de mo omu besi omu di hye omu fie ne ne omu sie omu fie se no so yo se no de we no wo pesa wo ye we ni bia na wo akopɛ wasase bi wo baabi na waye wo so se fie nso asase ni bi wo ha pesa wo de ya na waye ba se bia asieye bia oman asieye anase aban de na wakọ akoye sa de we yesisu de ha dwene me tin se tu a mo ye ya acha mfie kakra bubo nse bibia asase mi sensi wo yeah eti me tin se mo enkai dum no se bia nipa na bia na wo sika waba abrabo wa hye ne ho ni munyam wako enka ne mo ye ne woni fie a mo ye enkai na se maame na mo de akai no maami ayi na si ho yo papa ayi ni o na ebi amaye ne fie ho na se eskafo ni bebre sa na omo ye no Oheneyere omo ye ni ho omo de koye omampu ntudwuma no omo de omo maami an omo de hye na wa free mu ni edi atoso wo kromu ho se be ye kromu ni nyina bibia on be kai se se bi a library no akosi obi si school enu so enu mom na keye pa afro bi wo ho a deba center kra ni ho anase baabi ombebodwa se ye bi anase obi ye dwumedie bi a oman ni nyina waso omkoboa nsa awade ne enema na omuni baabi omoye no okay enti saa no eya ombetimi agi asase bi anaso ombetimi akohu ohene ni mpo no mammo asase se ye pese ye di dwuma we sei e de boa se be ye de maame ana ye de hye betoso ye de akai ne ye ko obatampa ye bi e bi a library facility anase library center bibisa na wo ho okay e bi a school bi na di ne da so enu no nkai dum ne be ya akono because anu de obi eduru a wo sha wo hu nko si da esi ye de to da bia ya na sometimes de ya mpo because enu ntina wo domani wo su cemetery omo de mo say awodome osu cemetery ayefu enna empanifo no so de aba se ayin sa asam na ba se hwa ye ma no se space wo ho ese nwa de no mako enkrofo se hwa ye ma mo ko mu nya ba bi na ye twa Oheneyere se de kirewa ebi de te se ka o ye bi de wo ma dia sase na ankasa ena mpanifo managers ne say mo amo keka say awodome ni osu cemetery no ho na ye ma no e space wo ho obi wu abetimi de na ba but wo hwe say ebi pass sika ebi wo ma ye shape ne te say car ebi de te say ship ebi wo ho enti me de me hu ne say meni Oheneyere ya adwene se nipa no waye bibi a mopese wa free mu no ye koso akai no a munye bibi ebi kura wo sa asore kura wotimi tonkonya na wodi di ato akire etina ni di me ebo ho ebi a antie afia pokua me maame edin na ebo ho onu ofiri mu 2015 eno mo ko na ase asore ye se bia unya 10 years bia na maye mata ebra Methodist asafo ho na no kwa so bia Methodist for ye tonkonya de amamo ni atro din no agu akire na de aba na no aka because how long sa ahai nipa ni wa ya fisiada no ye ko ba ko obi ansi ho biemu obi ansi ho biem afi no kwa maku bi na omukọ wa afi bia bi o ye koye maame mu so na ye de flower akwa akoto so na nse kura de flower no kura nkrofo wia o de koto ho na obi nso afa no akopla ho akoton o de pillow ni ade koto so no mafa emu ne su bi mu ye de gu amenanim ansa na ye de anwea na guso Adwoa we mama e kire se ye ko kai no maposira afisia da no hwe yakoto ne naso no wo twe ho ana obi akwa because last year na me ma me film na ye 10 years eti ye koi we mi jiri se flower na ye de koto so dada obi de kwa ne wa de no kafosi e ho na obi gina ho sesa no msa na ba ma de wasesa be 5 o de kwa ana no msa be ma de kwa wo se anegu ha ye de o na de beto ha but ohini enipa bi wa kokodro because baby wa kwa wo ni wo mpesa wo be ko je se bia bibi na be mo se bi ti se sie ye cemetery
enipa bi wa kokodro amoda ho didi ai say obitimi cemetery o say na no abrante bi hostel no omobrasem so obekaya na wo ye yenuri wo so no malam no okọ no ho no ka kire ne say won kọ cemetery won fa na chi nkọ ho na anajo na wo wi a won fa na chi mra na obi ada anajo no wogina baabi enipa wuo na me se na sama bi ansore bobo ani suwa another say anyira bi so watade ni mewura ni bi so watade ma na ase baka sama na so na wo se obon yema ekaso o mon naked dark world no mo ye nsem wo Adwoa nyame ni wutwa wo dark world no mo ye nsem wo kobon naked ewa sieye na ubon naked wasi na 190 every wachi aba mehwe wachi enti sa wo bebodam adan a wo pese dark world ye mauska occultic ayi na wonim se nyame wo so otimi hyira nipa ba ye mpese ye befa na kwan so na no abrantie bi ahomache me be ye ba adwuma no pai a ye drive abrantie gina kwan finfin na o support bi na wo bukotodwe wo kwan ni finfin me duro me hwe na nim sa na me so wo bre eti sika ba ko a wo pe rade na mo bre ohine me duro abrant e kwan finfin wo because ye ba adwuma ahomache na me se be 4:30 ena wo gina wo bo naked en wo so pot kukuo ena kukuo na so no yi se bibi wo mo na wusie bi ena yesam na bukotodwe nyame yenim ne bukotodwe ni bukotodwe etimiduro na me de mai de ba fam na me se entidi entisika nti etisika wu penti na nti wo ye we no eti wo nyi ni se nyame betimi ehira wa mo na yeye repent what evangelism ena me bitubeka repent what na wo ton wo kra de amabonsam sekanti wo ton wo kra e de ama anopa homache enkrofo kwa adwuma wa begine kwam kuta wo mo odam wo pot kuta wo abukotodwe ye incantation e de apede ya medi peska na me se repent what na nyame wo hyebre papa bi ma wo we ne de occultic ayi na wo ye na kire hu ansa abo wo dam se me da range rover mu ne kra na se ade e na me bodam a me pe na me timi sifie na me demu a na de chekra na sem mewu a young people na kan otimi kan se me timi chika no kra me nyaka papa dem na me ye yi kakra fraud boy bi me de anti fraud boys no me nim won mo ton cars no so at because me mikro ye businessman to ton cars anti fraud boys no mo ba ho beto to cars ne ade no na hwe bi obi wo wa wonim ohine yiri de anti opese onyeska celebrity gay bi opeso one ne da I'm telling you celebrity girl bi opeso one ne dentin wo peska no said ye be ya wa target gay bi an ho ye ne fe anase area girl bi ana gay bi wonim no an ho ye ne fe bato nim se oni skanti no eno ntimi eti nani abre ne ho a wo ye fraud boy no a wo twa ne ho a wo ye nuo no pre no ti internet no wo twa ne ho nyina ne so obenye ska no atoka no akwa sa girl ne pe no akwa de dollars ato nanim onya ne da na koma ato ne yem wei eye go ambition wei ohina obi ambition hwe obi ambition hwe bonsam ambition bi odi ama no enti fraud boy ba ku bi aminim no ono kra ne enim se fraud hi bi no wo ye obeto ka a kire ne yehu se fraud hi bi na no wo ye na a kire yehu celebrities ba ku sikai kai nam se gani monyamfo sei boy ye unyare be 2 months as 3 months ni tiri hu prekesi because car no ayi range papa bi etienu nti no ena tese na koma wa vision accomplished for some vision bi mission accomplished we dey betwa mu ye fantu mabru mesra de wo pa bi anyame betimi di ama wate abotre na wo hia na won siesiu obedience nso kan obedience no ne yempe no and the prophet Kofi Oduro say radi we need the men adwuma de me we need the me nyan wa frame pa adwuma no pese me ye ba ma asem ne de Ada Dr. Oduro guy azie radi mi so frame wa me so pa ba we need the
ɛna ma asɛm no deɛ bɛde mom ɛnwosra no deɛ kɔso aba me fa nka asɛm no ɔyɛ ne bobɔ so ma yɛ nkwa wei yɛ ɛsɛ sɛ wodɔm osusɛmɛtri story ne ba yɛ sɛ ɛhɔ ayɛ ma no ɔmo sisi sɛ nyefu ɛkwan da hɔ wodi hye wu a wobɛtumi de na baba beto hɔ ɔmo ne ɛma da wɛsie no so mu ngyan ane nye sika ya ai sika no wɔpɛ social media bi de da hɔ bebree wobɛkɔ no ɔba na ɔda obi na so na bɛɛma ɛfa no esi bebree esisi bebree oba da obi ebun so apagya na taade kwatere kwa na bɛɛma ɛbɔ no ɛwɔ ɛnane so for sikantia so owia ne ɛdan obɛgye ne chop money ɛkɔwi bi no ma afala yɛntua hwe ya omuni abiri asɛmo oyine batro trasna sanko we de baba mo brasa said there was a can the Ghanaian Times of Bokrata no na o see the most authoritative newspaper Lands Ministry no oda ahasenum so afọ ya wo no etua no Yero Emmanuel Amakofi boa ya wo saye elembelem na hwebedwani wono so e de ensama tudwa no kire se uncompleted public land transactions ahodo ya asoye ya no na ewo wonom ne de ni wo mo de ya aban dia ya nkofo bi atwetwe aba hu ne nyina no kire se Lands Ministry no wa cancel dwadie sikasem bia na ewo ho no wa cancel mo ho nsem no the Ghanaian Times the Bokrata na no pay wa bo ho eho dawuro wa hasenum ma me enu ade ebo kase wo hot bite kase so wo hwe ensawo mo mpotem ho Adwoa kro no okanta ya ade afuwa tanka bi ko hwe ho na wo kire setimamufo asesa nchense gallons ahodo ene niam ase wo kwa akoso efuwa na ewomu no na fofianto ata na adware abamo na ema eja epaaye na enipa miensa famuti na nanom wonse de na wo kire se ebia kwa akoka ho amoma ye nipa num omo ato na nanom wonse do ensia kola yo ene Ghanaian Times they will say death toll in Okanta fuel tanker explosion rises to 5 page 3 no eno no ede eba wa hase no na second takra den so che se enso ho nsam no akwatwe de ama wonom enam sa yo so ama empanyufo ya wonom se hwe enso so akwohwe mo bose by May 2026 mo no enema nyina beto de ama enso ho nsam no bibia koso wano enso ede ama wonom we se ho nsam so eyade a eda hase nom na ma me kratafan ya etoso dumienu ena Sew Health Facilities Dr. Nawani eno no so se me pesa me kan mo kakra wo hwe ahase no ma wo se assembly SC wo mo a o say families who lost loved ones due to the so-called no bed syndrome na se ayasabia wodo bi abekọ na se empani ho oba ekwa akọwo yesi empani ho na yama oba no ejina hwa se obetena so de bu ho abehu se wafam owu ye do obi a yade eho komatie si ne so se wo kwa akọgya yaresa obekọ no yesi enya ade a bed wo wontina enipa no afemu ewu no eno na ochese sa abusuafo ana se adehia wonom abusuafo ne nkofo etesa no eba sa facility kro ana se hospital kro no wo mu nsi wo momofo mu court Dr. Mark Kett na wani wono enedi nsemi dwo no na ye chairman ewo parliamentary select committee on health na shebedwem no bedweko ya wonom ehwa apomden so no wono ena yetitine nintina no so ho nsem no eda hase nom na government committed to strengthening aviation sector so afọ ya wono ehwe ye ne akwantempon ho nsem so pacho yewura Joseph Nikpe wono na de asem wese atodwa se aban no aye krado so obehwe na ewiem hyen egina bia ahodo no watimi emiemia ne nkirewa mu ama bibibia danso atimi akweso obi etu kwan na ode eye wiem hyen na ekọ no sa ho kire ne ade ebo egina moabo hu se nipa ma me to da bi na wo firi enkana hase no mu kokumase wo ka se bia wo kotwa flight de akwa wo be koye se ya pagya bonipa abodompem ho nti no ne etotototo ye prices mo ne ade no nyina no wo so oba behwe ama bibibia nso etimi akoye ama eye Ghana fo a wonom so ede wiem hye na edi wo mu adwuma no IGP promotes 12,000 police officers clears all backlog na say wo mu a na ewo se omunya promotions ahodo womo ana ewose wo mko manim anu wo mko manim ni nyina no yewra yohonu tete Christian
wono so etimi yi saa ne ma ne nyina afi wa mene yese policefoɔ anase empanyifo ahodo ya bambo no wonom edi mu ntintima wo police adwumako no mu no empim dumienu na watimi ama wonom abasobode a ɛho nsɛm no de Ghanaian Times anɔpɛi wono so de ho ensɛm de aba na enche na kyese Ramadan fasting no eba be hya ase no Chief Imam outlines Ramadan fasting commencement process and ya ɛho ensɛm nyina sitie process on be fam nyina no Chief Imam so de ho asɛm no abeto de Ghanaian Times enim ha se no ma no pɛ ma me yɛmfa ensi ha se no ma na yɛnkɔ yɛ nim Adwoa Asare nto aso Oheneyere sa no bed syndrome ya oka ho asɛm issue no heartbreaking pa yɛse owura ne kora no na wone promasidofo na yɛ adwuma ɛwɔ enkran hanum sei na no wapon adwuma hit and run bi kyesa wapon adwuma enwumra wo kofie na obi de ehyen ebebo no wabra na wote ne motorbike so nipa no anyina en wogya no to ho enti anadwo beye 10 en obi ko hu se abrante no da kwan ho a kyese wapira en ye frɛ ambulance fo mo be fa no wo so wo beduru ho no ntem wo beduru na abrante no da so home ya wo nkwa na gya wo so so no yesa yaresa bia miensa no wo de ne koye omuko bi omusempani last Monday ayasa bia miensa na wo de ne koye de ne ko police hospital rage na kolebu wo nyina koye no bed wo so okay no bed at least wo de nipa ambulance mu ne de na to aya ba enti mu de mo ma ne nda wenim na mo ma me attend to victim na eno so akwa yi bibie wo ho ene yesi abrante no kyese wo to ananom wo ensie do nti yade bi a ha dwene ye papa sa no bed no me my experience bi da na dwuma me didi wo mo no enya sem kuma na sa ho odin a na wa no be ye din enti me ba me humu kakra na me se enti ye serious ya pomden atena ye ho na ese yetimi revive niemamu na daily guidance so anopei wode ensam ni bi ebaye na rehosem a Ghana tomatoes adwadifo bi a wo mo kwakopɛ wo ma no aduane wo Burkina nam so ye kasa nura osoafo ya wo hye afisem ensem so ononyafo Muntaka Mubarak wo de betu dwase wo ma confirm se nipa enson na ato nanom wonse do wo sa terrorist attack na ekoso wo Burkina Faso no na yesi said de bodies no na ahyia fa na wo muntimi enhunu nipa ban a wo mo ye ntina gise wo mo ye DNA test ansa na wo matimi identify bodies no ni nyina ye nhyehyɛ ya Ghana ban ne Burkina Faso aban no wo mu di gu akwam se de be ya wo betimi ehunu nipa a wo mu efrim na abusuafo nso abefa wo mu adehye enti eho asem anopai daily guide edibi ebaye na Ministry of Food and Agriculture for eyemofa wo mu eni adwumako bi a ye frɛ wo mu Fori Link Ghana Limited womo assign entiase apambia ene ne betimi aboa mo deploy nationwide digital agricultural ecosystem bia yesi edin eda so ye ekuafo anidaso ya saa nhyehyeye ebetimi aboa ama enuane kuayo ehun nsem so atimi ayeyie ewo maimu krata edibi ebaye gold board fo nso womo se womo suspend new applications are eba womo aye selected categories said ye be ya gold buying licenses no to me krata ye dito gold and ye see womu different depending on ejuma wo ye any gold trader wo ye womo se sa licenses na womo ka se won be dane achiwe ede ama gold adwadifo no womo atwintwen sa process no so kakra ye nhwehwemu na womo aye system ni mu yie said ye be ya womu nkonkonya ohaw bia ewo achiwe na ukọ kratafa etoso ensia ewo daily guide mu a wode aba owura kwesi kwate ne kasa ema Kennedy ohini Japan ne campaign team yese wo matete se owura no ebefiri NPP abanyuko num wo se enye no kre we enye breakaway bia na eba enti eho asem no so daily guide afabi ediaba na issue ba ko ya free enra no a trendie ewo mayi emu eye circuit court ewo enkran ha ko asetena na yesi ye free owura bi Vincent Konto Vincent Konto ne ye businessman na wone ne girlfriend nete ye fra baba wa no Ernestina Togbo wo so wo matwempana 10 years nie hey na 10 years no
Vincent for some reasons no was say wontimi ni ababaawa no entina biem na yesi lady no na we 4 man na we be kind of 4 woman supervisor we supervisor wa bra na Vincent kontoko pe property bi ato wo enkran ha baabi na wakoji property no East Legon ho yesi 2 bedroom apartment bi na wonne ababaawa ne nete dan ni mu na mi say woye na adwen say wonya anware no na esesa ababaawa ne park ne niema efiri ho and again sisi wontu 10 years wontu mfiri fi ho and abrantie na de asam ne court say court no enhwe say de be ya won be eject Ernestina no efiri fi ho into our file is a suit no and Ernestina so file counter suit say abrantie na me ne tene me na twempena 10 years ne wa hye me bo se wo be ware me ye provide mu evidence ne ade ye kire se Vincent no na esese oba be ne ho ade 10 years ne wo meye ne ho ade enti wo file counter suit no na a lawyer fo nso gina mu dendende ye kasa yi circuit court na se businessman no Vincent Konto wontua 200,000 Ghana cedis as empatasika enfama ababaawa no na asumdue enti because wunti me fo obi ba metena wo so 10 years emehye no aware ho bo na enko wiase a wo si efi a woni ne timu no wontu emfemfiri ho enti nipa na pe no ho ase nipa te no ho ase a wompe o na wa adi asem na kokko by yes establish it won't say it depending on the facts e wo case ni mu gay didn't de ko enye no we nya ne compensation wahu it is a court no say be man ntua say 200,000 Ghana cedis titisika no 2 billion as empatasika emma oba no waste of time yeah ati asiye ni nyina emotional trauma 10 years 5 years bi aya 1 billion but you can't buy the time unti sure wo so benye scanner e be cheche already but 10 years of your life dey more enti udi years mu obi ya udi years mu obi ya yi o 10 years of your life ekosi sai na brantie no so adan eden na wo twen ana wo hwehwe de 10 years that nim so ware nipa na 10 years a wati wo fie yemfa we so ne yentu mane fo sa ko habitation ye ka ho asem aware de ayo eya na nkrofo nim se miko wo ye nipa mabehia wagire betimi asesa anytime ba ye ware de a o man no kura recognize do time apese wo sisimi a emra ne se yenye ne se nyame fa sa ma wo firi mu a yenye ne se but nipa no ansa woni nenam ehye bia ni ho woni ne nko covenant bia etie ne time bia mesumi pe bia sa wo ye ba kwa ne ye kokwa o wale nso so a enye fie de nko ana nsole nko ye ni nyina bi ko emi anase kemi ba bia wo bia mo akrata enu 300 cedis e fansa shasi ya 21 days ya de be ma wo de be ko asole na wakwa sign so for sign na so sign ukru na sign the fie de nko an no na ya no mu disisi wo mu no enti ade fie de no krakra ye wo customer manager mra wo ho ba bebre na nsan po ye wo no so krata wo ho eno na make say so mu wi a on say sometimes yes wo ko gina court nko an na say ye your wedding na ma me wo ye fie de wi a already no wako came na say me baby a wo bia no me this